IPF ti mota simino hati do phano mothangi narak manai hne tabo hastini joto lukoro sawi manka abuni sal koroya IPF ti ni bana romphaina sikangai phailai tongo te thai thaibo mothani habanok tangjagi tongo hne Komolpur sub division no khobjak amcheyo gotal mothani habanok phiok thani okok saka IPF ti mothani AGS Mongol Deborma poglamnar thani botebo saka do phano mothangna nangsugui tongmano gobama lukorok saimane IPF ti o yapri rphaika te tabungno soijora do phano mothangnani IPF ti mothabai kirngnani hnei IPF ti party simino hatai da phana mothang manai hnei agobi fight amani jarawo jeng ketal khlaye o hatwa chengtini tini party office no break khlaika tini flag of tisaka tai candle of lighting khlaika tini o program tongo tini o elakani na party IPF central committee vice president Borong Ganang Ajit Deborma tongo tini advocate Amit Deborma party IPF central ne organizing secretary abono tani Molin Deborma Manavendra Deborma tei bochin leadership tongbayo beri bodol ni sikla bodol ni jotona tongbayo o elaka IPF tini elaka ebong o jagane borok belai conscious borok belai wan subjak tini hatai da phana mathangna nangsuk mani bagino joto borok bodol sai tini kemang ku borok hai o hatio abon bagi khada dangte kumsana kobok na nepatango abung na soi jara tini o hatai da phana mathangna ne bagai IPF bodol sai tebo kemang ku khaina ne bagai narok khajabaji narok mabak mana tosajau Yango dole hangoni Komolpur moharani amcheyo Tipraland statehood demand deno regui kabangma amcheyo bike rally khlaijaka aro naroi motomongi manjagui kha IPF ni AGS Mongol Deborma karibo Raima bile IPF ni MLA Dononjoy Tripura hangkor tangpo Amit Deborma bukhakste tangpang Manmendro Deborma khobai kubni adongro keduk bisiromoi IPF ti motha songsor jakmani tei choba khlai tongmani na harmung kaisano Tipraland manani aboni bagai kabangkok lukurokno Tipraland no hamjagui yapri barogoi tongo te IPF ti motha teruk ti bukrak angai tongo honai koklam narkha MLA Dononjoy Tripura agoi tongo ebong chini dabi chini naharmung chini vision kaisano chini Tipraland katal haste titi edition katal haste chini slam chini abon kaisano naharmung chini kuno ara tini diti agenda kare kaisano chini 1 point chini kaisano agenda ebong chini kaisano mission chini Tipraland ti mane ebong chini agami edition election তিনি 33টা ডিভিশন আইপিএফ তিনি সারা ত্রিপুরা জগৎ তিনি দিন তিনি অবাহাই তিনি কলপুর সাব ডিভিশন যে ফর্ম দলকে লোক প্রথম পানাও তিনি 33টা ডিভিশন পালাই দো তিনি আগামী দিনে তিনি তরুতরকে আগই দো এবং তিনি শক্তি মজবুনি দো আংখা খয় সারা ত্রিপুরা তিনি লোক 12 লক্ষ ত্রিপুরা সারা তাবো সিসাওই তিনি ত্রিপুরালেন আগই দো এবং তিনি ত্রিপুরালেন তে কারাক খানান বাগৈ যত ত্রিপুরা সারা থানচা কেছে সামং খানান বাগৈ যত ইয়াপরি বার দো Tipraland statehood demand dia aban ko palai jakha tini ne o program ne bisingte chini dolai district ni joto Tipraland ni sengra rogno ba chini Tiprasha rogno joto nono ang o Tipraland statehood de ni tini ni salo joto no khata ya kor sorani Nepal ti labo o jaga bo tini joining program ongkha o jaga manjak chini borong munang bishokitu Deborma ang sakbai thang Chamono divisional committee ni ungoi Tipraland statehood de palon khaijamani program manjabai theke o jaga chini borong munang MLA Dononjoy Tripura bo manjakha ati heke no jung orani program pai tini tabuk mujago Komolpur divisional committee ni je Tipraland statehood demand de palle tongmani o pandao jung manjak khaijak